ki khubor ka batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, habo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Ka Hill State People's Democratic Party, kabalasyong ni ka Jymmang ha ka hinyotrik ukalalingkod arajar arpuway, hanong ba Shillong, kalashim ni karay ban Jied pen Thymmai no ya ki Nongkitkam jong kani ka party, ha ubnay Jymmang, mentaw senam arajar arpuway, kanang baka party kan dubla ban pentulun syusyu ya ki kam jong ka party, bat ban penkre ya ki election ka ban salong syakayeng dorbar thawan jong ka jela ha usnam arajar arpulay. Presiden jong kaseng uba KP Pangnyang habaya kren bat kilat patay kubor ulayatho maka parti kan sapha da kajingtho ban kentu ye ka sarkar jilla bakan aja ka sakhendian nagabanta bantai penhe ye ka office trikam jong kaseng ka badan menta ha Boys Road hajan ka PGT College ha Shillong. Kani ka General Council nilayor ka sina ka na election commission ba kadai ko pori di bangin somit ru ya ki kateri jong ki Nongkitkam jong parti te hakatai ga general council kan don di ka position Jied Thymmai Nongkitkam baru untuk madu presiden baru Nongkitkam jong parti badai ban long man Jied kun position jong parti dan ka kun jong thak jong election commission ya baru Nongkitkam presiden secretary berpandai kadai ka kapor jong general council berisi kata kadai ka position ni jadi no ba man bang la kut ni ka license bang la license ni ka jongka general council ba ni Jied Thymmai par office ber untuk di presiden ini juga kata ka bangi proposal pa ti kadai ka kapor jong ka general council bang receive mo consensus ni la kadon election la da rise mo kati ya don bunut kali ngai bul sini ya ada konsensus ta kadai ka ni jilale barok ko ta election office